луѓе, ова е моето прво видео на овој канал. Денеска ќе играме Ultimate Costume Night и мислам дека ова ќе биде претешко за мене, зашто буквално денес ја купив играта. Ајде да видам, значи имаме га тука Old Man Consigus, Jack Chica, Nightmare and Nightmare Feedback. Имamo ga тој Чика и имamo ga Фреди Фазбер. Нормално. Можемо да започнемо. Држите ми среќа да помнем. Да издржиме до 6 часот бе. Гасам вентилатор. Брзо да нема некој, кога се опалем ове. Светам овие вампирите да ги нема. Десно затварamo порта. Отварamo. Десно пак затварamo. Светамо на овие вампирите. Отварamo порта. Палямо вентилатор. Ерор. Маска. Тргнал маска. Ресет вентилатор. Затварamo десна врата. Палямо светла. Отварamo лева врата. Гаси. Штедаме енергија. Малку. Да, штедемо енергија. Ресет вентилатор. Вети затвори десна врата. Немој игро да ми кочи сатрачуте. Затворај десна, лева врата, бог те. Срченицу да добием до ова игра. Свети! И се извинувам, луѓе, малку знаете, кога си почетник га играш толку тешко, игра, значи, буквално не е нормално. Фреди Фазбер. Зашто? Get out! Вентилација ќе дојава на кошката. Зашто си толку брз, Фреди? Фреди екстремно си брз. Добро, нема го Фреди. О, ајде Дейвид с малку. Аха. What the fuck, луѓе? Ова е толку тешко. А доправ сме на 3 AM. О, температура. Фреди Фазбер. Catch slide. О, гаси вентилатор, штеди енергија. Get out. Bro, it's too heavy to handle. Брате, зашто ми ово ради Доци ќе дојде Фреди Фазбер, ќе ми га ебе мамето, ја осикам. Ајде. Затвори врата. Уште тука нема га отвори врата.
свети. Айде, уште еден час. Пали. Уште само еден час. Брате! Успешно е. Тоа без многу шум. Од прва е. Јас сум геније, брат. Али ово nije тешко. Пробат ćemo još mnogo teško. I doviđenja, Luge. 私は同じ木の下に座っていた。朝の瞑想の時間だったからだ。それにしても、あの忌々しい鳥、決して忘れることはないだろう。あれは、この土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分、笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千万だ。いくつかの石を投げると、それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉の房をつけた。私は大きな笑いカワセミのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て、私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。とても辛く、体も痛むので、深い集中が必要になるだろう。私はそれが嫌だ。私は毛布が欲しい。だから、私は毛布を取る。私は誰が言っているか気にしない。もし私が、私と一緒に毛布を持っていたいなら、私は自分自身を。誰かいないか？私はどうしてもトイレに行かなきゃいけないんだ。氷の上のブリトーのように振り回すことができる。それが私がやることだ。私はしばしば昼寝するだけだが、私はまだそこで仲介することができる。彼はあまりにも多くのものを持っていた。それは本当だが、それは彼がとても悪臭を目覚めさせた理由ではない。Интересна причина. By the way, забрав да ви преведам. Добро, фазова. И така, луѓе, се видиме во следното видео.